Ovo što se radi? O, zdravo, Aki. Dobro, nasnice. Ne nisam. Da pitaš što mi treba jakra, jel ne? Ovo su liftovi gdje treba da idemo. Ebe ja ću s devojku da se ljubim. Liptovi gdje mi idemo, mi smo osoblje. Da, mi smo šta? Mi smo osoblje, da, mi smo osoblje. Da vidimo što se radi, šta radi drugi ljudi. Evo trenutno to mi je devojka. Ovo je nastica engleskog. Kad smo nemirni pišemo lekciju. Kad smo nemirni pišemo... Čuti da kažem da kad smo nemirni pišemo lekciju. Ali znači... Aj Milek, ajmo nešto smešno. Snim. Ovo je naslica. Da se slikamo. Čekaj, da snimim to. Naslica, kako? Ega pozvaki. So, ovo će bude zove, ali za kaznu? Podansko. Oženjen sam. Odakle ste vi? Oženio sam se. Za dugme, ovako. Joca ti sad čekaj. Pa idu petoro sa ovo. Da. I oca, vas troje. I oca. Po troje, šta? Čekaj bre, da poginemo i usput. Usput. Nabijem ti krv. Ali rimo je se nastanice. Kako? Ovo i prema. Evo ga. Idemo. Ja ću da ti čekaš naći. Nema veze bre. Samo se stiska. 0-0. Čekaj bre, gdje bre? Ajde pošto polomimo objektiv. Čekamo ja. Ajde. Idemo. Prvi. 3-4 staze. Prvići 2. Šta ti da napadamo? Ne bi pe vrata senzori. Idem ti sunce. Ne bre, staje na... Samo pred... Peti brate. Nuli. Sad će na četvrti pa na nuli tek. Čekaj bre, ajde da na četvrti će opet dole. I sad idemo čak do dole. Na nuli bre. Idemo. Slike, vidiš? Evo vidite ovako tu vidite, tu piše sprat koji smo stigli. A ovo sam tamo ja, moj odraz. Evo, sad 0, ne piše ništa bre, ništa vraća gore. 0, to ti je prizemlje. Čekaj, Ne diraj Aki. Gledaj. Dobre. Sad polako, čekaj, otvorimo vrata. Wow, šta je ovdje? To su seljanki iz Grljana. Mislim, sve ove, ona je iz Vrtanice, to mi je devojka. Šta je uradio bre? Odom gore. Budala. Wow, to je recepcija, treba da stavimo tu karticu, zar ne Andreja? Razumne kartice. O, to je još bolje. Kaži nešto. Volim te. Ja tebe. Ljudi se kako A ovo su seljanki iz Grljana, kako se svađaju? Ajde, svađite se još. Evo seljanki iz Grljana, bije seljaka iz Grljana. Mi se ne svađamo. Ajmo. Šta je to napolje? Ko je to napolje? Ne smijem da snimam. Sve snime otvoriti se. A sad se seljanki iz Grljana pomirile. Puši bre! Idem ja gore, vi kako hoćete. Seljaku bre Nema ga, Vlado, tišu gore. Jao. Evo ga seljak iz Grljana, se u krilo u seljanku od Grljana. Op! A sad je pao. Ej, ajde tišine malo. Kurite se. Sad ćemo da prekinemo. Putovanje liftom 2. Podići 3. Sad će doći ovaj lift ili ovaj lift? Sad će vidjeti. Sve za me otvori se. Misliš? Malo matice će se čuje se. ima još, evo se, treći. Neće dođe nijedno. Će dođi malo matice. I drugi jedan. Si pozvao? Nemoj 2 puta. Jesam. Neka mi za osoblje, to je naš. Čini bio. Zovi ga. Evo ga naš, gle, peti, sad je peti. A ona je, ej. Pozvao si onaj mama. Onaj se već pozvao. Ajde otvari se bre. Sve za me otvori se. Vidi kako me sluša, dobar dan. Dobro večer. Gdje smo? To je naš vodič. A pazite ovo. Sad idemo na 6. sprat. Sve za me zatvori se. Ne pipite vrata senzori pa će se zaglavimo. Idemo gore.
Ein, Anzvaj. Pa najbrže. Draj, pa si Pa draj. najbrže puta. Draj. ne vam ubej. Fija. Idemo. Fija. I on se više pet kaže. Fif, fünf. Fünf. Fund. I sad će zeks. 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 Wow, idemo na zeks. Zeks spratili. Jebe. Čekajte, kačaj. Uđite, madame Šir. Kakav šešir, brate. Vlado, ti ćeš to da ih uslužiš. A Ti si unutra, Vlado. Idemo šija. Clint Eastwood. Tri klite su, daj to meni malo. Salva! Vlado, kao da te pogodim, ajde. Što? Ovo je najnovija video igrica. A znaš gdje je kartica? Gdje je kartica? Kod me razumno. Ovdje mi smo došli gore samo da bismo se vozili, evo te. Dobro si ukapirao. Pa znam. Daj meni malo šešir. Ajmo, stepenice. Idemo kroz ulicu. Daj mi malo. Pozvani kod mi. Tri. Ajmo samo do osoblje. Naš omiljeni. Kome zvajte pozdravljeni? On je tu. Ujmo. A čekaj sad dok se zatvori. Move. E, a mi je lepo stoji, a? Zatvorio se. Let's go. Uj, moment. Putovanje liftom 2. Ja, nemoj da brojiš na nemački. Fija. Fünf. Draj. Fija. Draj. Nemoj bre senzori, bem tu dupe. Tri. Ima i drugi gol. Faj. I ein. Ein. I kako se kaže krompir? 0. Zero. Zero. Nosi se te. Pasi, pasi. Vidimo da će bude celo. Ajde, malo, malo, malo. Otvori se. To što je ostalo? Čemu da smiješ šešir? Misli samo izvozio. A kog treba još da dođe?